Зикия Асанова и Сервиназ Якубова живут в поселке Гульбахор в Узбекистане. Обе они родились и провели детство в Крыму. Мен Бақсарайда туғаным. Бақсарайдың өзінде туғаным. Бабамнен бар бабам көтерген еді қайры туғанымызды. Охан сарайға яқын еді. В 1944 году семью выселили из Крыма вместе со всем народом. Отец тогда был в трудармии. 4 қыз баламыз, анам бір өзі, апай жоқ тұр үйде. И битам, анам анасы бізде отырайдық. Олетіп келіп біздерін сағат 5-те тұрсатып, давайте собирайтесь. Бір юрғаннен ярым чувал неді білмеймін. Анам шоғып шыққан шыңыз шо. Загрузили товарный поездға. О товарный поездада теснота, еке семья, 4-5 баланың. В дороге в невыносимых условиях умерла бабушка. Семья попала в Самаркандскую область Узбекистана. Сонан çalışma çıktı. Конечно, o совхозға түстік. Біз совхозда çalışтан қай болмаған соң үйде балаларын бақмақ керек. Пшеница болған соң енді өтмекте мейбарик. И ондан енді çok бек қиналмадық. Позднее семья перебралась в поселок Койташ, где их разыскал отец. И анда Горносекке кірдім. Горносекте полевой лабораторияда çalıştым. 35-40 метрлық лестницамен ертібіне түседік. Мен деймін, яш балам деймін, yaşımda, 15 yaşında балам да считай. Ондай ерлерге түсіп жеткенім өзіме удивляться ететін ақыл. Зикия ханым вышла замуж, стала матерью 3 детей. Работала на шелкомотальной фабрике, поселилась в поселке Гульбахор, где живет до сих пор. Сервиназ Якубова родилась в 1936 году в селе Узунджа в семье музыкантов. Она помнит, как в последний раз шла по красивейшим дорогам родного села, покидая его в 1944 году. 3 gün aldım, soldatlar geldi, Ruslar. Anam Rusça bilmiydi. O ayta, бабушка değil, şimdi özüm sabiri все это завезли. O korka da komşunu çağıra. Anam şu молодая была. Son 3 günden son geldim nereye? Ruslar. Saat 5, ровно 5'te kapı kakıldı. Köyden çıkkanda уже 3 kilometre пешком çıktık biz. Односторонняя дорога, onda bir vakti Türkler yapkanlar. Дорога очень красивая была. Дорога чем красивая? 10 metre yukarıdan biz. Tam речка текла. Kuşlar çürük. Bayırlarda, горы. Çıkın nede durduk polyada. Bak onlarga kirgizileriz. Голодные, раздетые, грязные, никому не нужны были. Семью привезли в Ташкент. Пока работы нету, herkes поезд, линия близко. Tuğup eti poyuz, bohçalarını obalaylar, kırma kaytacaklar. 3 gün, 4 günden son bu. Целый месяц вот так мучили. Son потом bizlerin köçürdüler, neyle, Çerçik'e. Vokzalın yanında, baraklarda распределили. Страшная жизнь была. Топить ничего нету, kapılar yapılmay, pencereler yapılmay. В 1959 году Сервиназ ханым вышла замуж, стала мамой 3 сыновей. Она много раз бывала в родном Крыму. Yanarsın anne, yanarsın baba, yandın var mı? Benden de